ngaze ngifika ukukhipha izombe ngifike kakho phela mawunayo iproof ngila ekhaya ngathi ngisezulwini la kodwa khona ngihleli noKing bhaka awu King noGwathi bingelela King noGwathi uzikhondla khondla kunjani kodwa ngiyaphila King wena uNogwathi nguNkuzi Malanga uphatha ikhululi wena unjani lokho unjani hayi lo uthilele la umtholela ke uNogwathi obalekayo wakho owami kuNogwathi kunogwathi obhajwa azikhululi wena uNogwathi onjani obalekayo isikhundli lesi Namhlanje siyafika eqhathatsala ekhaya sizokuvakashela siyazi ukuthi-ke eNingizimu Afrika masikhuluma ekakhulukazi ngoKing Bhaka sikhuluma umuntu othandwa ngabantu futhi wento zenzeka nawo la marekhodi owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho ngomhla ka-5 October ifestival iyabuya ne ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo King mfethu kumele ngenze show singiba khona ke this time hayi wena ngikufaka entweni King khuleka hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho la nto leya ayikho into engayiboni mfethu bese ngithi nami akwakumele ukuthi umxolele mngane wami mina lo hayi ngabona Gwajo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa wayibona la nto le ngayibona yayikhathwe yimi la nto le ngabona ukuthi wena ungondongona wajabula ngathi mina hayi kumele senze into phela abantu abazokuhlonipha ngayo inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka Gwajo no bastard King uyazi yasebenza ndoda asabuzi ingakho phela Gwajo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove ngathi angifuni ukuphazamisa phela lantu bethiwa wayihlipiza wena yeyizolimala kangazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uKing uma kwayihlipiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda hayi mina Gwajo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni Gwajo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu inkomo ithengwa ubani inkomo hayi no kwangeyakhe hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa Gwajo mfethu nawe mfethu no kahle ivelikho unazo yabo uvele unazo kungukuthi ke mina engangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo yabona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela uyawaza laba content hayi mina Gwajo makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezemini ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali vele ngiyenze kanjalo King hayi no ngajabula kufanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga nabo banakho ukununderstanda nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo ya ngiyabonga lapho sengithi awubheke Gwajo uthi kade egula ngathi awuzi lapho kade kuwumqemane kenalo lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta leyashandisi bethi ngayibamba mina ya kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo akusafani manje useyazama yabo wade ngekho social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenza-ke sebeqhamuka-ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha kusewumfana omncane loyana phela leyo mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu ebashaya ngiyatshela mina awubashayi kakhulu baningi futhi abebefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo
Eh, Usigujana. njengosigujana usigujana ubese better because